Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Uba Sanbor Sulai belong Menteri ke Sarkar Jela bat UMLA jang South Shillong constituency haka khat atri unai wing ar haja arpuar ulabu yang mau nong rem na kabenta bantai ke commercial building ke basau malah hayo dak ke badon hak Shnong Laban Shillong ya ke balabai bisa dak North Eastern Council hadu khat sau klur ar punyolak sanpau hajar tingka haka jingelang balabu yang mau nong rem la sakhilang do sketri jang North Eastern Council uke Moses Chalai Superintendent Engineer uba Chibor Shulai Chief Executive Officer jangka Shillong Municipal Board uba BS Solia, Executive Engineering uba FB Khan, urang ba Shnong Kalaban uba Edward Kharwanlang bat kiwe-kiwe. Armut ki officials kimdan hangne ka Srimati Lal Rodingi kimdan dai ba im. Simpor do ko masaw san stem bangin chef yaki nong syongyo plan nakani ka chaka bangi ya pelok ri jalang menta akte kayo di hagi di stem boboro skata nilap bakti ka chaka ante kalau very much underutilized kum paling kim kaplan kam ha ban yo kata kayo ko ba kaban internet kaban kring ki breu ki kai bakajing simpor yaki nong yo ban chef nang ni hang telu kadi da kata kataw hi ya bakla long khamakan dong kamlong syuak wat surak kibri kim tip pakadan kayo bat haduk menta benda ru like naki nong laban ni buan hi kidaya ni kim tip himanan kayo tai kamtam kalong tangjan mi hidu di tawa pi gitu gitu kan ki berantu ki blasna proper ru buan kri bakhang kibri glas ki nong syongyo untuk glas pelong ki takum ki kejakudam nobo kalabun ka dukan saru surak kalabun ka dukan akwal ndon su bantre pani rum tai dinal takadaw Naldo balong amili Pak Sanbor Sulai ilaju perkat bun sin kumlu bajale banyo esna no kayo bathama hinte tingila ya prepare arlai trik DPR ngila ya pak sa government ringin pat yo lat itu por di hakani ka snem makini snem ada pa yung mentaka sin ting di banyo penyo no di ipatha ngi yung esna no ko ka DPR bathama pak la pak sa government ngasatip ibang akom no budian tingil ngisna kan DPR gi pak sa government but ibu din him theo pa theo ngili ngila shawet tip lalu ngin yo approval lalu ngin yo sanction mes nai ta kayo na ko gasngi is fully nga yung pek ala pak sa NEC ka to ngin yo menta ti ha ko por pa NEC pa idon ni ba Sibor Sulai ba ngila ji itu itaw na do sa fully nga ko isi yung inap ya pembek ke DPR mangin sanction na menta ka singi yatri ifuli ngaru imya ifulu kamyo ningkong dari tu da la janmi tu mokat gasi kasi ko foljo da la janmi ko gasi na food kalai yung kaya ka lawa people si singi na silup don ngong kaya ka wan jiwan ska food kablong ha bro singi ti yung pe menta kasi na penda klasay di kasondi da habi trika mungin habi trika sondi ti nang tagan da adam tu ke se shong ni se shong plus ko ka VC ban appraise ko ka DPR isa yo sanction adin tu teng isa ngak khot tender na kalyang Shillong Municipal Board no ka implementing agency di Shillong Municipal Board ngak khot tender tinggal ai ka letter of award us contractor ngak sign ka agreement hakini ki ta ka di kalai phong way tarik kalai phoi tarik October ngak sign contract agreement but shen hi baro nangi ngi si ni ko jingkala kali kayo ni ki bobon ki projects ki bangele kaleng jago North East aga jimpenda jong ka guidelines of NEC 100% na ka budget kaya cheki states but katakan 100% ro 60% ro divide kat kum ka normative allocation kamot kawi pag ka state kadan ka formula bangi divide ya allocation
Di kani ka project kawan nakaliang jangka state government Meghalaya hapo kata ka 60% ka walang ka state component juga NEC budget. Di high NEC ngidon ki levels ka prepare ni scrutinize ni pay ka way ka project ka buwan. Hadin bakalawan naga planning department bat nilai scope no ka jing trishipam jang i nang mikmat jing ban panwan ni ka project ka NEC namar apo the state government ro gidon ki levels ki prepare dan nay nakalawan naga annual priority list jong ka government of Meghalaya shaka NEC ka first ka jaka being scrutinized ni kot ka sectoral empowered committee ka ba head do chairman do member jong ka NEC walong chairman jong committee bahang ta kawai ka project ni da scrutinize in detail. Dia kerja keren bangilai keren bat ngila thai ki bagani diga kayo ka ba ka jaka ka snong ka diga rim bagi beliau nak keleng ka ki jaka ki nong kendong ruki ong ki wansha sor ki wansha laban hukum ta ngila pensnu thu ki khot je komiti bagalong ka badan kam de kam sim por ban pas na ka sectoral empowered committee. Next level pada ka standing finance committee. Kani ka committee ka bakan thup bikin nong mi khaman amdai tang hang ni po NEC andai jang state government jang ka implementing agency jang central government rukat tu kani ki ministries. Di hang tar ngilai song ngilai pek ngilai scrutinize bat ngilai pensku thu iki bagalong ka badan kam kat tu kani ki suggestions ka baki kila ai kum ka sewage treatment plant kum ka lift kita ke barang ila incorporate ila penong ke DPR pat kumta kam sim la sim por pan sanction ni ke project te kumbang ala yasno menta baka tender uladam bat ke work order na try kila ada ban pass ko NEC di ka release ru kan sawan ploy na marka ka budget ru jong ke NEC kalong ka biang bat ka funding ru kalong 100% di kumbang ila yasno ka jing thu kalong mat pendep hapo ki ar pusau benai within 2 years mil pendap noi kali project kanang ba kan long ajing mentoi iki bobon te kumala batai ki steps ke bangile ni follow kat kum ki guidelines so NEC te lari ki project siki1 na ki stakeholders ke prepare kam dan ke jing but NEC ka long ka so ka men palat ban sno tilang ba development process jong ka Meghalaya state but jong North East barak away idon ki priorities jungi but let's say idon sakatu ni peli ki project so begin sanction bangila deban sanction hagini ke jaka jungi pin saya sngo hadin e hapo ka state of Meghalaya but kumjo ka North East ki bon ki emphasis jungi ki pengile na kaliang jungi NEC but ni kwa ban penting pi ba nudus nem bangidap san post nem na kaliang jungi NEC but ki bon ki project si bangi ngila deban le kaleng ka Kelengka North East, let's say ni salaban kam pentip susu sepangata. Man bang ya don ya ke inspection jadi kita. Badi ba Edward ba Joy bat kini kirang ba dong. Ni je perkat bun ki ke teng la ya. Dan je perkat begini sna no hang ne. Deki paya ngin i hang ne hapo ba kan parking kan long no ka kompleks hajrong kerja ying dorbar hang ne hajrong. Kum kata ro kala don mo ba Edward kila abang ya taluar jong ne jaga. Te bun ki ke gele perkat bat hadian ke ba ini sistem ke peladem hadian jauh tu lockdown ngila sedang banyo banyami ya sedang bang mana perkat bat ngile sim jengmut badi bakhan nak silong municipal board ke bagi ya inspection aga ba hadu ngile ya jengmut hi ka ba ladam dan nagliang jong hidigi official jong ka top official jong ka NEC top official jong ka municipal jong iba khan iban prepare ka DPR ban berkre ya kata ka plan ka bagi ong mo taka estimate kat kum ki provision ki bang yaban fulfill ki criteria jong ka government tei ba ublay ru simlai no yangi tadi jeng kerhu kajongu bo yalam nanti de chat le ai jeng mut bat kham tam na kaliang ji ba sibor sulai
naga tega tan jong naga liang central government jong tega NEC ngabai bakan baka dorbar snong kay gumngi di benle ngisi me kada bais nang NEC iba cibor la yarap ba barang kan mau hadin ba kaneka DPR kita ki kata application kalau puai sipo NEC ngapun iba cibor sulai how is he ngong ba cibor longgum no tra dangal hi ko mali jadi sabat uskatri jong NEC ba Moses Salai ubari na po Manipur yung kabha ke ya encouragement yung kabha dapat yung tawi Singapore tabu appointment ngayan ngali jadi sabar uhang tepo NEC tega yo banyak keren badong baka naga yo ka mo kumlaong di ba Calvin Garcia kadai ka yo ka heritage market kata ka yo dak bagi ong ira ya tu eta story at ka committee ka jongki empowerment committee ya ka jinglong jingman jaga way ni kiyo kepada established since the British regime kapabubun kana kayo kala penmiru ya ki IFS officer bubun kana kayo kalau ka pliang ja jongkin nong song jongki jong karai 80 buroko we te email ngakan mau dong musang ne min ngiru ngiswa dia kit ko ana ban lumi tiar gitar ban kit sa te salawan se te si ni kan mau te si ya thuk hana ba ki sipai to mi ki si pu song kulai ki ya ne tu ya te lada mlehi ka jing Tristom berkecing don mensim hi nak liang jong ki officer ki bakhan ku bi engineer bagi engineering wing ka jong i nak liang ki ne ki officer jong NEC kalau nggak baik lagi bu makan harga proposal kalau nggak baik dia cuma ki batip ki bayarap but dah kecing arab ko jong ki bat pensai ba persutu yang kecing long jong man jong nak kayo nang tak hamtam kajing pensai persutu joki kana ka traffic congestion hapo sor jungi plai kana ka block ka pagi ong mo dia ka badon na ka yoru kana yoru ka we ka balap kalau pen hun yaki dekot jong ka empowerment committee jong NEC kanang ba kipat ba le si yung marjan ko na malki na po le mukra kinyawan yo siya ne menurut kami so bangele cedu yo mulong ciyo presbyar nomor kimar ke ba kaju kador kaju quality pinyo presbyar hay yo mulong bagi jaka sor sulong hagner pinyo kaju kaner rap sibun ya pi kinong le yo le hat di bawah tiet bagup ter dia so nakaliang kajonga hakiri giski habang ya inspect nagaliang jong kador bar sinong ginong yo ilaya syong ban penben kumno ban kendria yaki hakan ngajaka aine yo ibarim kang ba pinhab ya syong sistem si por ba pinya suk par hadir ba pinya sonang ba paka ka banala dia kata ngin sia arin sikini kisi banwan ngin sia syong meeting yang ginong yo bangin saya wan lang bat ban yapen dan liang ka jongaru sa hisin nga ay kublay biang nadu mensim ya hiboro kini gino yarap nadu ka NEC ka municipal ka urban baka dorbar sinong batru kana kayo monge baka nolong tang namanta ka dorbar sinong ginong sinong tang jong kalaban nredi ka syong ka jing start nakaliang jong ka dorbar sinong aseng samla laban kedua syong laban kisah kentai laban begini syong bagi nong yo bapinya syong haga join meeting bapinya berkat bah itu kikup siliang ki itu ketet unemployed kijungiru kini yo bentalang adis mo bumi yo kam yo jam kibalaya long educated kam tam tibuan nagi yung long ying kibaduk kibakerdu bapin pej bah bapin ai kau competition yang tu makin ya kamai ilem makin ya liyo ban generate employment
Dia banyo skim banju tho song na ding thia kebasok shu type san minute ladap chuli submit ndai banyo apa kalau keba pi hab banya kam dei basok dia sejisi ngai ku blei biang ya pi ba chibor ba khan ba galbin kharching ba boro ke officer jongka NEC ba municipal board ba secretary ba Moses Chalai ba dia pi boro ke bilang nang juga por to ki mentang ini apli no yu ngin sui apli no yu mau nongrim te khang bangin nang yo ban pnyai pat cha cha ji khmat cha ya ki kam cha khman ban perkre ban krum nang ban raban le ban kam ini adalah ngiran basnong di official juga NEC ban municipal tementang ngin pli no ya undung mau nongrim ban sinai naga commercial complex kabakot cha khatsau kurur arsan lah arsau kurur arpnyo lah ngok